Omugenzi Hilda nazikwa rwarire yo kubanza orwa mukaga shahina zakasheshi. Abraham kaziwe owatigaragara kashumba bukangisingiro nasima abantu mwena abamukwasize omukushendekereza omukikuruwe Midress Museme chakwire okusima mnonga nikugenda owa kanso Arodi kanso Simon kanso Aban abekayo mugenzi Mugisha ahiya abakasese abanyabizare n'abanyamukago mwena omugenzi mukama muhumze kurungi. Orwo kubanza wagamba Ebola shongo buri omwe yafa konka neita mukagari banane bajera. Okay. Yes, abindi no abafa. So oshanga ngu kutukwikaho akushanga umuntu nayo. Odia TV wesina kwa chiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity erizoba n'orwakana ebirona chumwe byo kwa katane 2026 ishahani ibiri ezo mwebazyo reka nkusiyeho hebisha mutogwa makuru kandi kundagace nkusiye amakuru Agacencwire ombwijwe emitwe y'amakuru ne kushikibwaho vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Omugacencwire kireki abantu babiro muri Kisoro batwarwa mu keherero nibatekatekwaho okuba bine ndwara ya Ebola. Kisoro has what we call porous borders. That I will be faithful. Abebembezi bambara City North barahira baraganso kuhereza abantu babo. Abebyo kwerinda batandike huru yo kurwanisa Ebola omuri Kagadi. ekyo kubanza baseme ku screening abantu buli muntu wena kutaha mu irwaro. Emitwe y'amakuru yaba ne kushikibwaho. Blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Mbabazi Charity hagana makuru Agacencwire ombwijire abantu babiri batwarwa mu keshereko ningash isolation wanyuma yo koreka ubonero bwa Ebola heyechkicha bundi bujo strain aba bari yahirwa rerukuru herya Kisoro konjera okubetegereza keta tuzarirwe muri Kisoro district ayinagarukira. Dr. Nick Munezero ukure by'amagarum district ya Kisoro najara ngo ababera aba bari mu keherero kandi babiheshaga makuceberwa abantu bacu twe kubatera ubwoba rumvise bamwe bari kuvuga ngo twabonye abakongo twabonye nukubesha abantu dufite mu isolation ni abantu babiri kandi biwaca ngaha mu Uganda urumva kandi abavugira aha bari kuba neza twabakoye ibipimo twabakeka n'ugukeka uturi gukeka buri wese unango urebye nkakureba
ndi kukwikekera mutware turavuga nti bari tugukureho igipimo so nabo ntabwo kuvuga ngo bararembye cyane ngo nanga turi kuvuga ngo bafite Ebola oya nta Ebola yo bafite ahubwo twabiketseho gutekereza kuba twa turi kureba ubumenyetso bumwe bwa Ebola burimo. Dr. Muneza nagira ngo bariyo bakoresha ukubasiko kurwanisa endwareji bwa nyuma yo kubarakaho mu ihanga rya Democratic Republic of Congo. Afite ubundi burwayi bari kureba ko bafite ubundi burwayi basorora ku mawodi ariko hanyuma ho batangira bamwe kuruka amaraso no kugira umuriro mwinshi kandi bimwe nibwo bumenyetso buba bwerekana ko wenda waba ufite Ebola ariko ntabwo ari Ebola izana kuruka amaraso yonyine. Aha mwatano gwa Uganda na DRC hamwe na Rwanda, Uganda yahereze kutaha ibyo gukoresa kucebera abantu hamwe no kunabengaro kandi abanya-Uganda nibashabwa kwegendesereza ubwo barukora turubuhabuzi bw'abashaho. Ntabwo twababona kuko nibaza kureba bari abene wabo niho twabigisha. Ubu ntabwo urabizi kete aho wacakiye wari wambuze twiriwe tuticaye none nta mwanya dufite wo kuba twagiye iwabo mu mago ahubwo bene wabo bamwe baraza kubareba niho turatangirira aho kwigisha. You people, you have been telling me this road block is not helping us. You people, our soldiers simply who are there, the policemen, they simply say you jump out of there and they go in the tent and they pick money. Haven't you been telling us those? That's what is happening. They are also carrying out patrols to their side. But the change we have those people that depend on their side. They cultivate their side and normally they escape. They go back there in their gardens. So at times they sleep there, they come the following day. Forget all about our comfort zones. DHO still we shall call upon you. You have people here at the bus park to screen. As they screen, the form should be there. We feel who has been screened, he enters. Because I don't think these people come at once and enter in the buses. Amwatano gwa Uganda na DRC ogwavunagana ebyo kwerinda byonjirwe mu amani amakoraga gashakwa Kate atuzarire. Abebyamagaro mu district ya Kagadi bayonjera amano mukutaho emiringo yo kwerinda endware y'Ebola hebarukireho mu ihanga rya Democratic Republic of Congo. Ebola barukireho ne yitwa bundi buryo strain akandi nisya wagerageranza nebindebka ebyose ne barkaho mu ihanga. District ya Kagadi erya Hansharo ni ihanga rya Democratic Republic of Congo ahanyanje ya Mwitanzije. Ahabwa enshongeji hariho kutina ahabwa abashubuzi okuruga Congo abarukukorera omuri Kagadi hamwe n'abakagadi abarukukorera omuri Congo. Abebyamagara omu district eya Kagadi batire nibakora obucweka ihembe okutangira ebigwererezi nkebi kandi na hamurundo ogu bonjire amani okureba okubatangira Ebola ebarukireho omu ihanga erya DRC. To discussingire twekiraniza buli week at least tura meeting ke mirundi ebiri then ekyakabiri twekiraniza rapid response team kuvistinga amarwaro nokweta ba incharges ekabasobora how bali support following IPC guidelines niko berinde Ebola ekyo kubanza baseme ku screening abantu buli muntu wena kutaha mu irwaro then basemerire nokwezolating abantu abakuru abaino bururwaho bw'Ebola. Bonjira bashaho ahamyanya eyo kucebereraho abantu omugomborera eyandayiga ahanyanyanja eya Albert ahabwo kushangangu niyo nsharo nihange rya DRC. To making sure ndeka tateka abantu bana abarakoraga point of entry screening ebesire POE buli kiro niko batuyambeho kutangira nokufuna abantu abo bururwaho bw'Ebola obwire bukyali. Okurugendo areji ebarukaho omu ihanga rya Democratic Republic of Congo eisera abantu 139 omu Congo kandi abandi rukaga bine obubonero obwendo areji. The leading cardinal signs bleeding from unexplained bleeding from the body orifices, that is the eyes, the nose, the mouth, the anus, body openings, then nausea and vomiting,
Also severe headache, cough, high temperatures, even bleeding under the skin, chest pain, fever, red eyes. Urukiiko rwo kwetebekanisiza enshongeegi ruhikirwemu abanyamyoga batari bamwe na bamwe kandi nibashaba abantu okwegendesereza endwara egi barikukuratira ebirikubagambirwa abashaho. To take care of the children as soon as term 2 opens. And then we shall invite one of the health officers to come and address them on the key issues on how Ebola can be protected. And all along we're also using radio program. Tomorrow we have radio program. Every Wednesdays we send one of the staff on radio. And it is one of the things that we'll be talking about. Tubaine marwaro baliyo abaso containing oburwaire because kagadi tukafuna Ebola before teguli gumuteri ebiri twaji containinga. We have to challenges ya finances. You know, Ebola is an outbreak, so for emergency and urgent. Kandi government kaya kubudgetingira sente za emergency. So no bukibaho government kwa supplementary budget and supporting districts maybe handling outbreak, but currently sente zero. District ya Kagadi, Chibare hamwe na Kakumiro omwaka ogw'2012 zikatahirirwa endware ya Ebola kandi hariho abantu abaferirwa amagara gabo. Amakuru aga gashakwa Thomas Tumwebaze ahabwa Agacencwire. Meya Deus Mwerinde rizoba yarahizwa kuba meya w'Orurembo rw'Ibanda kandi oguyahaya okurwanisa oburwenguzi oburenzeserizo omwanya ogwo. Kanso y'Ibanda municipality erizoba yarahiza abebembezi kandi meya Deudedi Tumurinde niwe yabanza kutera ebirahiro. Ba kansara nabo barahizibwa kandi aba babineza comedy n'amazina. Swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Omukugamba kwa meya Deus Murinde yahaye kurwanisa enguzo municipality. Expenditure mu bintu ukora ibintu mukora aho question makana giteka za vacanza kwenda mukoreshi muteka tsi junior wacho kwenda kundeka Omunchireji najya unaza kora mnonga kureka mu municipality y'Ibanda yaza harurengo rwa city. Tutandika program yo kuronda city kwenda ku municipality tuzenga hi state of Uganda municipality yitu no kumekira sure ngiyona yabakava by electricity. Municipality yitu nokorera ngo abantu baburizo bana batunga bizi gakozereshi narundi ejentere y'imwambereza niza nendere yani nendere yasiga Ibanda municipality kandi nimbaraganisa kugira ngo ninza kuba nimwe ba councillors kugira ngo umwamba bwa speaker kugira ngo mbazanye group bane hamutwe ninga kubazana hamutwe niza kumanya ingendera harimo gukora ki n'ukumpereza. Haba no kutora no muwezi wa meya kandi bwahebwa Fred Banywana, Edith Mukisaza we yatwara ubwa wax n'abandi batoranwa. Hanga yakora umugwe tutarikwenda kwitana rukubasa kwitu na nyirizoba natoranwa nk'umujwekerwa wa meya ubarkweta deputy mayor ahabwibanda municipal council. Ni nsima abanyibanda mwena abateyiro bururu, ni nsima abanyayuganda abukagera government yite NRM yebembere kurenza Museveni, ni nsima abanyarwobuzizi ababaze kuntera karuru kenji keine patient ya 9 gakantuma mu council then na meya kibanaza kutorana executive akarebera kimungo mazima gona nimbasa kandi nindaganza nija kubasa
yenda kusima arahanga kwizoberi riyatutse akurahira yenda kusima abanyibanda babasa kubaho no kubaraganisa inkwatanisa kugira ngo ibanda yitu tutwaro misho bisha kwatanisana n'abantu na stakeholders bibanda na councillors bibanda na mayor na timu yoro abebembezi b'emyeto nabo barahizibwa. And I will preserve, protect and defend the constitution so help me no kumakinga sure ngo emenyeto eje tukebembera ya majority ryokwe kurebuka ngo yaganyirwa programs za government abo kuba kizukwiza abamwe babatakubimanya bo batabimanya so no mwuga gwitu mekinga mutwatambura twabasensitizinga. Omugandi mukuru w'entebe ya katana bwa district ya Bweje n'abakansara barahire nuko kutora na speaker amukoro gubirambuga nkuru za district age in the office of the speaker and that I will support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. Dr. Spichioza Wandera kazibu wabiro muhwezi wa mukuru w'ihanga n'uwabira ryo mugenyo mukuru kandi ashabira bebembeza batorinwe okugira omwe no kunde mirimo yabo babone ko abantu babe byentunguka. You have to have a reason associated with the office. In the law says the speaker will do this, the chairman 5 will do this, this one will do this. We have a lot of work to do. Dewa Twaire agumira mu ntebe bwa chairman w'entebe ya katano kandi Jonathan Muhanguzi atorinwe nka speaker arikwerwaho Ruth Muhirwe. I am committed to fostering an environment where every voice is heard and every individual's contribution counts. It is through unity and shared responsibility that we can build a better district. Abantu tamugwesije bakampentebeki anobozi ndi sima batima rukaga atima mazima gonka abanyishengero n'abandi bagenyi nabo bakira mu korogu billion 5 za doro bwa hati kwika billion 5 mu myaka 2020 twena kabebembezi tworekerire kurebuka ngo cyo kintu akizamo kandi cyo kuza kubaho zakore nguto turebuke ngo by'amashomero byabaje iby'amarwaro byabaje amashanyarazi ga kombantu ikintu kushaba bebembezi abarahire ombere buhire n'abarahire izoberi no kugira ngo twena twatanize hamwe tugirira karumwe korora abantu bitu kugira ngo uhweju yite tugihe aha stage eyeberuho tuteke a stage ndisi abo ko bacyamene ubona twe bagarukire washema na no wabuhweju mitoma shenyi na rubirizine bacyamene n'abasi so ntwija kwataniza munonga kwenda kutugita mani kandi tubasitwana n'isito misho mkaga no receipt amakuru agasha kwa Timothy Mushabe na Juliet Charsima. Mwebere abashatsi beitu b'amakuru amakuru kurwo muri Rubirizi Obed byakureka herizoba yarahizwa nkacema musya ahabwa district ya Rubirizi okuyahiga abantu okwatansa nawe omukutungura district ejo Erizoba Obed byakureka yarahizwa nkacema musya ahabwa district ya Rubirizi. So in the name of the Almighty God, that I will be faithful and bear true allegiance. Yakwasabwe bikwato birumwengenderwaho yihanga stampu ebishumuruzo bya office motoka n'ebindi. Ndero ni kwatanisa bembezi ba Rubirizi akwa kuturagitira karimwe MP na chairman na ba councillors na ba chairman LC series kukika roko councils itsa kutuyamba kupushinga voice emwe tukareba ngo twarubije abantu ba Rubirizi twateka teka iyo kureba ngo twabakorera ibyo batumire mu different positions gukora kurungi no kugita ibintu bije cyo gata combination of factors abakozi gukora kurungi reports kwijuzo mbwire abakozi kushanga batakosha yosha na abembezi kushanga bataru kurya nguzi ninge sente zine kore tuzakora kitari cyo bakansara nabo barahira kandi utwira speaker Katesi gwa Steven nawe yagarukaho bwa nyuma yo kusinga atuzarirwe Onesimus. Katesi gwa Steven swear in the name of the Almighty God that I will at all times
well and truly serve the district of Rubirizi in the office of the district speaker. Elections now to speaker off. We are one family now. If there is any issue, please don't hesitate to come to me for guidance and move forward. I've been in the politics for a long time, and when you go to politics, you are accept the win or a loss. Umukoro gwashikwaho abagenyi batari bamwe na bamwe kandi bashaba barahiro kwatanisa hamwe ahabwe ntunguka ya district. Bashamiye kutandekana na no bushumanguzi ekitweta ngo corruption ejerya ha district eje yitubentureba mu service commission ebye bitubentureba mu education sector na nebindi na ekikuru munonga obuhereza obukwatagine na mwana inchi omuntu wa hansi habuzo kubasa kuhereza speaker no kugira ngo hati yafuka speaker wa district tari speaker wa constituency kugira ngo ibintu bituragume twashaka itwekaba MPs abo kurwo mu Rubirizi byaka aha district aha bibase ubugabwa cenkanyi ukushimire kubandi bugabo. Omugandi bakansara basihabwe gombora ya Kizoba barahizibwe kandi bashabiro kwatanisa ahabwe ntunguka. Share in the name of the Almighty God that I will give faithful services to this council and support and upon the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. I, Talema Victor, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Uganda. So help me God. Amen. Abahirwe myoga batugambire bimwe aha bari kuza kutandikiraho. Swear in the name of the Almighty God that I will all time well truly serve the sub-county of Chizoba in the office of the Speaker. Mr. Deputy, swear is the name of my God that I will give faithful service of this council, and I support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as established. So help me God. Nyowe ninja kutandikira himbiye nakoma abokuba mbire nindwana munonga nenguto benindwana munonga nenkozi zebi akushira munongo ruguto nienda kwatagana district engineer rwarwento akuzo mukasusano ka Bugonji nienda rusharwe omu first quarter eje yitukuza kutandika kwa mushanje impuga abantu ngubona abagira umutima gumo gwa rukundo tukundane ebye byenyuma bimire tubirwe byentaro akona mukeza tezo mu kishanje eki mazima tutakabyama yindi kuza kugwira rubaju obeki neki ninja kwegata nabantu bona koko nabashanga mbaho na rebos bona tukorre hamwe tombeke Kizoba zimwe hanshonge zikiri kuteganise gomborera ya Kizoba nengutombi gashakwa Onesimus Ndianabo. Webare Onesimus Ndianabo reka tomereho tugaruka nagarukurataho. Agarukurataho nagakushikibwaho. Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Agarukurataho tuwakuretera akabaka ryo mukwisi yo mwikambi. Zi ahabyo bwegese nibikushikibwaho. Kitagata Farm Institute. Amazina muhereza Amon manager ho kasako orukundero omuziri. Ninkisi yangu umwana nanda kugaruka yishomero. Ubundi noboye nabana barukurenga hariyomu. Jezaho omu week says akasenta kora akwate ka depositinga account yawe chikwere kugira ngo bwire bwaza kwika boyine sente za kirezo kumara account yawe atwara abantu mbwire abase kwata musana banda yishomero. Obuhabuzi ahabyo bwegese bw'abantu bukukibwaho. Kitagata Farm Institute.
in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MBCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Tandika izuba ryawe na ABC Dent Nourish Fresh Up Fluoride Toothpaste ogira kasheko izuba ryona ombazgwa meino ogwatongozibwe hamtindo gwensiona kandi gukahangura umudali gwa People's Choice and East Africa Award nigukuma kaho komukanwa karungi gweza meino kwiteshikoko cyo meino kandi gukazibero kurwara kozesa ABC Dent Nourish Fresh Up omubirengo bitari bimwe na bimwe ebirimu white gel, herbal mint gel hamwe na red gel buri ka box ka ABC Dent Nourish Fresh Up no shanga mu brush ya meno eyabsha gushanje umaduka gona mwihanga na burengero izuba bwa Africa tunga ABC Dent Nourish Fresh Up ahabwa kasheko akakusingayo. Manager ogito wagito konka batu mu kidara kabataka jiremu MC takiziri DJ atumwe na wearing ebyoma tugumiseze shanki ibiri bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wampensi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka oyine mbogo kanaba murugi ayibambe nikorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Bagen Nursery and Primary School ishomero rya dena boarding ahabwa bojo nabishiki hato mu myaka 5 abeji bitu basinjire bigeza higuru munonga nitutungure talenta zabeji omusoka academy yitu aharimu ba coach abo mutindo manye no mupira kina bari kutwepimamo otebirwe music dance and drama nebindi Bagen emico n'edini byona nitubifaho ebina no buraro byona nibyo mutindo kandi nibihango abana tibari kufundirerwa ibyo kwerinda birya higuru Shere nibibasukira bazire emitwaro 55 ahabwa boarding okwandika beji hati ni kugenda omisho Bagen Nursery and Primary School ya Ntonde hometown esimu note muchanje note 3 kinana nemwe chenda neina note emwe izina ryanje ndi Pastor Bayingana wa Moses Mwijuke ningo wasa kugira ngo chaplain Bayingana Moses Mwijuke kandi turahanuya nyemerira no mukade ano twetise nyemere no mukade azaptuyikire nyemerire no mukade Damba Christopher abantu aba ni team ninge twakwata steering committee planning committee ahabo mukoro ogurukuza kubaho ebirabi na bishatu byo kwa 5 12 na mukaga abantu mwena abari kutureba TV West ntubeta ko ijo mukoro ogu akuba nenshonga nkuru baba ni installinga kandi bari ku expandinga radio yitu kandi bari ku installinga bishop witu ntubeta mwena ahabwa Yesu Kristo mukama witu boko amabara hagitu ngabakireho ingongera kwira keri netubeta buzima ngwebiro 23 neja kubera Saturday zaza kubasha 3 tuba twatandikira. Are you passionate about farming? Do you want to turn your land into a successful and profitable venture? Then your journey begins at Chitagata Farm Institute. At Chitagata Farm Institute, we offer practical, hands-on training in modern agriculture. You will learn real farming skills through activities like fishing, cattle keeping, goat and sheep rearing, piggery, beekeeping or apiary, among others. We also train you in crop production such as banana growing, vegetable farming and coffee farming, as well as urban farming for those with
with small spaces. You will gain knowledge in agro-processing, helping you add value to your farm products and increase your income. We are welcoming students for the 2026 intake and registration is ongoing. For more information, please call us on 0772 247488. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad. Kandi nitumanyisa abantu mwena nguni tuchinda abantu binji abashija n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisari 85 okwera chenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esinjira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo ey'obujunanizibwa omwaka oguterize okwehandikisa n'okwabusha free registration amataji gitu gona esimu not mushanju ina not emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga not mushanju ina itano Echiro chisisire chireche Rose from Nempaka Shashakaronji Para Rose spring na Rose from Ejini biti Tokuro busas mukashesh Nikuko masaji ngomu chirochuna Wera renko mwerere Nomfarati gwomtendo Kandi nuguhanga Omugongo Ombero gurukushasha Okubiyamaje Chigambe bakwecho orkwen Rose from Ensiyebero toberonji Kuruka yomukahumura muganda makuru okwisiyo mwikamubi ogurukure twokosiye bisasiro omyanya eherira abantu hemike rukurgo makorero emotoka na zapche bukuzire okosiya matafari okuteche senku nebindi nechakabicango ahamagara gabantu report ebyamagara neyoreka ngo abantu emtwari 3 nebafabo kwisya omwikamubi omumakuru giteshrechi noturebo komzogu gwakurwanisibwa kubasa kuchendeza ombaro gw'abantu abarkwitwa omwikamubi okurugerera hari Dr. Akankwasa barirenga urukuru ekitongore cy'orukujinanwa by'obuhangwe cya National Environment Management Authority omwaka gw'2024 koreka abanya-Uganda abarukwinga n'emitwaro 31 nibitwa endwara ezinakakwate n'okwitsya omwikamubi obwa hati Uganda iri umwanya gwa 23 munsi yona okurugerera kitongore cyabe byamagare cya World Health Organization okugira abantu binja barukwisiye emyeka mibi kandi tawuni ya Kampala niyeru kukizayo ahabo kwenda kurwanisa embereji ekitongore cyane mu kwezi kwa 5 mwaka gw'2024 kikatongoza okugura obwomu buri kupema omutindo gw'emyika bwete air quality monitors mu ndembe mpango ezero kukira kugira motoka factory na zapchi ebiri kushohoza orwika omwaka ogu Dr. Akankwasa araganisa kurwanisa omuze gw'okosiya ebisasiro omyanya erimu abantu okurugerera hari Sanchon wagaba orukujunanwa ebyobuhangwa habwambara site okosya kasasiro kiri kizibu muri mbara site beto nkasite binewe horo yo kushomesa abantu okuyonja orurembo borwa mukago rukwendera mu kwezi okureba ngo abantu bashomesibwe kuba kubasa kutorana kashasire rukujunda neta rukujunda buri yemwe bakagita umwanya gwayo ukosa kasasiro icyo kubanza cyane yo batoye turabanza twagitorana hahira junda hitarajunda so kongo shanga ngo abantu tukayikire hamutiye ubwo gutorana kasasa weno benda buri kimwe kibarundana bose azo mukose mwe twayikizamo ebivira mwe bayikizamo plastics bayikizamo za pampers n'ikiki hasa ibintu baba kubikora nibakozesa chemicals eza kwaza twayose zishoboza ikikejo kitaboneye mu environment n'amagara bwose n'abana Nuwagaba nagira ngo kose akasasuro n'ecyakabe kahangwa hamagara g'abantu ahabo kuba nicohozo rwoya rubo rukurugamo burwire oburukwate bihaha anisho no kurwara efumbi akabika kubasa kurugamo hariho nk'abo aba kuba bareka asthmatic
so mwiko wamurikaho ushanga okwisya kwamutekanisa yafundiwe n'akumukisa so ikibangi kimutekanisa abandi kubasa kurwaza nkamisho ushange wagira araje utamanya araje neruka hekongo shanga kozi ya araje kubyo kumuroseki kasasiro okorugera harino wagaba ebiro mu Uganda nibyeyongera kucendera habwo kuhinga okosya amakara amatafari n'ebindi bikanyisa omwika mubi ombyange biri kuturwa mu abantu barebe ngo twakunda environment kubera bongere nabo barebe ngo batabo buryo babyarira kimwe emiti konga kandi nabo hati batandika hakutekateka innovatinga business yabo y'amatafari barebe hati how can they change to another time omurimbara obwomu buri kupima omwika bukateebwa omu myanya erimu abantu bingi nk'amashomero amarwariro omwanya gw'obutare nka rw'ebikoona mbarara central market n'ahandi oreeta omwika murungi ahabw'okubyara emiti mingi omu myanya ezitwiremu okurema kwosya ebisharara kunzavinga ebishara ebirimu amaizi kandi n'obutosya za kasasiro kwosya omwanya ogutwirire n'omuntu tuganire na bamwe mu bantu baburijo kuba ari kutwariza kasasiro yabo kandi ebi nibyo batugambire kandi geta kujunda bivera biri nk'ebintu nk'ebyo nk'ebicupa by'amaizi ebya soda nimbikwata nimbirundana ahabo kuba hine n'abana bakugenda nibabiyora mbimenteininga mbibika mbibita mu budeya mbitaho babija babitwara kuko tinkubijwanza kandi nyewe nko muhingi kandi omurisa kasasiro no kutumaneginga ebintu ebi n'ekintu kikuru munonga mbone ko murisa kandi omuhingi kasasiro ebintu ebikucubwamu ebitagumire nko buvera nibitimbire kina mbitekamu biheshweka bikeza kukura mbihamu bikozesa nkamaniwa omusiri yanje omubumuri omumbuga n'ahandi hona hari kwetagwa maniwa Gashakwa Fred turiyakira Kabango webariye Fred turiyakira Kabango abebembezi bakwatanise n'ekitongole kya UNICEF abatongoza project yo kombeka kabiyonjo n'amaizi ga Rwechunda okutungura ebyobuyonjo omu mashomero n'amarwaro project egi yatongozibwa ahari Kyabende Health Center ya Kashatu omu district ya Kamwenge. Project egi egenderire okutungura omutindo gw'ebyobuyonjo okurabira omu kukora amaizi n'okombeka za kabuyonjo omu marwariro n'amashomero omu magomborero gatari gamwe na gamwe omu district egi ya Kamwenge. Project eno yatekebwamu ensimbi ekitongole kya Advertisements Church ekolaganira wamu ne UNICEF era tugenda kubeera nga tukitambuliza wamu ne Kamwenge District Local Government ne Kikuube District Local Government nga tutumbula ebyobulamu n'ebyobuyonjo mu masomero ne mu malwaliro. But really, thank God that it happened in this time, during the time of friends, staff, management. Okombeka kwebembirwe government ya Uganda bakwatanise n'ekitongole kya UNICEF. Kizire kutunga mu gaps services ninga shobuhereza bwa mizi na nebya sanitation ninga latrines and bigumani byeyongera konka still alihe myanya rikume ehine emyanya tine facilities ezo ninga shetine mizi na latrines konka tutunjiro gundo mugisha ko turi kubantu tukora surveying yitu mu district twatunga ba UNICEF nabo basupportingirwe later descents. Project egineza kutuyamba mu bintu kabibiri cyo kubanza tusaguma twina mizo obwire bwona icya kabiri tuza kugira umwanya kumara ninga ebyo buyicumi bikumara ebyabarwire abatukurebera.
cyabenda sente ya kashatu neja ko mbesherwa za kabuyonje ibiri bahebwe na Miss Garwe Chunda kandi amashomera garumu Kaganda Primary School na Rwengobe nagwo ngija kuganyurwa mu project eji kira munonga kecirukano hari umushije gumara ukikweta typhoid ezo n'indwara zikanyire zo kushanga zarabira umuntu n'ubutanabo konka hariho izindi zitwita Mbabazi bacteria infections ukushanga wakwata umuntu wakwata ndizo tanabe tagizire ushanga wagumo inoburofa bwinjo mungaro ukumbeka kona no kutekatekwa kuba kwahwiro meza na gonka gasha kwanso na twine abahinji b'omwani hombiceke bya Kigezi na Ankole nibetombwitira obushuma bw'omwani obweyonjiro muri Ankole na Kigezi aba babire bari mu ruhoima omushomo gw'omutindo gw'omwani no kuba kutungura omutindo gw'ekingweki abahinji b'umwana mbicweka bya Kigezi hamwe na Ankole bahireye kwetombwitwa habwa abashuma okubabuze imihande gendo babire bari mu mushomo gw'omutindo gw'omwani n'abajungu mu rurembo rwa Hoima twine kizibu kimwe ecy'abashuma b'omwani mubisi nyonyonka nk'egisizone banyibire kabiri kandi batahi banje nabo babibire bari over most every day mwene nicyo kizibu twine ekikuru cy'abashuma abomwani mubisi kandi kuba ari gushoroma omubisi mu makaga baragura twine na bamwe ababy'ubutegetsi bo hansi amakaga bo bagura umwani mwene bagura nabo mwene bina nko kubarwanira nko kubasherekerera hatecho naco nicyo twine konka nkabahinji mazima niyo challenge twine abahinji n'abashubuzi bomwani bafune license ahabo kuba hatecho intekerezo kwito mutindo gomwani no mwinzo kurwo mu Uganda actually baiza kutugambira ngo Uganda hati niyo namba hano mu Africa mu Robusta coffee akushohoza umwani ubwo ku exporting ekiri kumanyisa ngo ensi zona za Africa nizirebera haritwe rero munsi yona ngo turanamba ya gatanu so ekinte cyateganisa quality y'umwani bwito guri kushohora hero n'abashuma bari kwiba umwani bakahura uburebe ebitahireje enjume zitahireje rero bakanikira no mucishaka bakanikana hansi enjume imwe y'umwani eka-affectinga enshaho zone zindi zemyani tonga cooperative turi mandated ninga twino bushoborozi ubwo kwata abashuma konka turagambira ba memba bitu okubanza kwerinda okureberera jemisiri yabo bakajigumamo kandi umushuma wa mukwasire abayine obujurizi ubwo rabasa kwayo okorugera abahinji hariho abebembezi bebyara barukwatanisa n'abashuma okwiba umwana gwabo some leaders bagaruke nyuma kandi no barabari abashuma bagenzi babo konka turi kusharamo kugira ngo tuteke heki twete kabahinji bona tukore ekihandiko tukihe umwebembezi witu nka MP outuyine James Kaberuka ashitwarire uko mu parliament batorusa bwo kureba okutwabasa gukora aha bashuma bari kutwibira umwana Simon kwicereza wa Ankole Revival Coffee Cooperative na yenda government bakwatireho mu kurwanisa abari kuguriza umwana w'imbekopo kwingo mwani ncibasa gukoraje babone barabira mu bigombe by'abahinji gusinga ukurabira mu bande y'abantu kandi obushuma bw'umwana bubire kari twenda kwiga kandi dushabe government twatireho chance basika umusizoni y'umwani bagezeho kureba abantu bakuguze bikopo ubeseni ubwo muntu buce haza buri mu mwana gwa green baba kwati umwana baba gusatufayingire akatari kafuna mangu kandi none ofune beyi kusinga abandi batasatufayingire kandi nangwa no bakushishwa omutindo konkiyo no mutindo murungi akatari niko kuronda rero abo kwenda ku exporting kwingo mwani twatandika ku exporting umwani twagutwara UK European Union ninga twagutwara China ninga twagutwara umusiza heru gwagura certified nibafuna ubutare burungi kandi nakatari nkangu speed omushomogu gubire gugenderero kushomesa bebigombe by'umwana okwetebekanisiza okubahereza license yo kuguza omumahanga ga Buraya gashakwa Ambrose nwagaba katoto
babere Ambrose Magaba Katoto abantu abari kugura amatakano behananzirizwa kukoratira imihanda mirungi kibase kwero kumaraho butekerezana obwa kubasa kubarkaho twandikire mbozeji wanyuma yo butekerezana kugumiza muno bweyonjera ombice kabitaro umwe na bimwe omuyihanga kandi mbozeji nituganira n'abahangu ahacyemerire gukorwa omuntu yabanayenda kugura itaka omburiyo burubwo Muchibi Barnabas chairman wa Kabare ya katano mu rumashisingiro nagera ngo nkabebembezi bebyaro bose nibatungo kwetombwitwa abo butikiriza amatako mu cyanga cyabo kuritaka bikira office ya LC1 y'umwanyo ujubuze biri kwata itaka ibushoborera then ikukora endagano kugira ngo itaka ryabamo obutikirizana ngugume mucendeze okujyana amushobozi n'umushobozi Stamahame zite nkabebembezi na LCs nabako batuguriza amataka kurango enshongezo twazitereza zagenda kurungi muno utahereza je abantu batuguriza amataka ubundi bashanga haza mu busubu ngo ibyo byona abo kugira company nebe registered kandi muba mwino bwesimbu kugira ngo hagere cyabaho nka company mwemerere base kuhabura abantu Kurigira mukibi ni kirunja bw'abantu okoresa munonga office ya mukuru wentebe yo kubanza omyanya ibaguramo amataka okweharo kugomba fere hatingana muno kita ketu stando gine byapa gine transfers gine buri kimwe cyone izo shonga ziterire zaho wagurita kajyaho no genere cyapa cyawe wiza utubuta kubanza hatumwanya kugarukira mu buteka ni impamiza buri client we no wakubasa kubana yenda mu obano yenda ploti atana 10 wikirizwa kugitunga nangwa ikabanza yaguze icyuke cya side yabo musho ateje icyuke cya side yabo uriyo kibeti kine mwente zitu zitakarigiremo so atubwire wikire abantu bari kurenge mutwara 3 na mukaga n'enkumishatu bakabingwa kifo amataka gabo omwaka gw'2024 amakuru agashakwa na Good Fatima reka tumero ntugaruka naganda makuru Kuruga mu nshuzi za Kinkizi n'itaka ryo rwezo irya Kanungu habireho intekate ya mane yatandikirweho abantu abino mwete go kwetungu tindisho ni Kinkizi Development Finance Services Kidefisa Sacco Limited yabo ryo muhinji omushubuzi ningo muzire uyerekerere biro ryo misho turakwentandiciro yo kwetungura kurabira muri za roni zit ko buhinji no burisa capital yo bushubuzi boda school fee maka n'izindi nyinji hamwe n'izindi nyinji aha magoba agacendezibweho twin accounts nka individual fixed deposit school collection accounts women empowerment accounts joint institutions turyabesigwa omukubikire sente zawe shanga head office Kanungu headquarters Kambuga Butogota Pungu Chihi na Nyamiramo okumanya birakiraho tera noti mushanje 2 kaga nemwe noti 5 kaga nemwe email chedefisa sako Umara kuruka gomba ogutebeka nisibwe ba Swift Initiatives Limited omuchayi kache kambarara ufitandika niburu 26 ebyo kwezi kwa mukaga okwisebero 5 ebyo kwezi kwa mushanju omwakogo aha main gate ne 12 zonka no kureba nyamishwa ne 12 zonka abana b'amashomero aha main gate eshiringira 10 kandi kureba nyamishwa nazo ni 10 zonka mungena b'amakorera amahango hamwe n'amace abaza banks telecom companies za companies zikora byo kunywa abahinja batunyi n'abarisa abari kuri byo mikono abari kushubura imyenda enkeito abamabara amahotel n'abari kosa za mucomo amashomero n'amatendekero mwena ni mwetwa nije murebe nyamishwa engamiya embarasi uruziramire ubunyankogote maya ugonya nenjeya babunga abana mwarya face painting swimming pool y'abana bouncing castles rero sakasinse yo murembe egali yo mweka y'abana uri kwenda kubukinga akasimu noti mushanju 2 anana mukaga kinana na mukaga And that's it for today. Till the next episode. Like a daily bando, like a daily bando, like a daily bando.
Ija muli mumutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata. Elendungu ya kusabula. We gonna do free your fire, free your fire, free your fire. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. It might seem crazy what I'm about to say. Here's how you chase that gray away. You're a hot air balloon that go to space. With the air like you don't care, baby, by the way. Hati mchara wanje mwami numanya abana nabagaruka ya ishomero kandi ibintu bikiri kubi abo ashota kutwara icweka cha fiza ishomero rya junior rireza motoka tukazishashura bwanyuma mwami wanje abo acita kushashura ntukozesa momo no tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi konkana bwono basa kushabaroni ya fizi obwe n'amashomero gacejumbire muri basa kwangura school van namazuma singura school fees yo mwaka gona nebindi binji tunga binji ahabwa momo na vani yishomero ahabo kwejumbiramo no basa no kushabaloni eya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana noti hash ninga koresa momo app. Feathers sanitary pads hamwe na ABC Feathers sanitary pads tokujwara bukumi bwoka konkani zije hamwe n'obusinje bwinji n'amanu go kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine byo bukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinje izoba lyona nechiro quality pads affordable price. Pads zezi zikasimwa na award za bulenje bwizoba ya Afrika. Feathers pads niziretwa umusayizi nyinji ahari muwe mpango neza bulijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba umumbera zawe nkomukazi. ABC Feathers sanitary pads okoloba amani obusinje. Feathers sanitary pads obukumi bwo mutano umbwire bwo mutano. From 11 June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, live on SuperSport, only on GoTV. There's a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Mofit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal, and the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Mofit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day. Ochiriyo riba makuru Agacencwire abanya-Uganda nabashabo kwasa abanyishenjero babo okurwanisa obulugwenguzi oburukugari hange nyuma okushabo kwahebwayo omnyishenjero wa Rwampara County Amos Kankunda ari kuganira na TV West.
Amos Kankunda otwira chairperson w'akakiiko ak'ebyesente nagira ngu nk'abanyishengyero biine kutamani ahakurwanisa obushomankuzi na munonga ha rurengo orwa district obwari kugira ngu buzingamize entunguuka kwonka nagira ngu n'obujunanizibwa obwa buri muntu okurwanisa obushomankuzi tukageraho ikizibu omu kisanja ekihwire obu tuba turonde sente zizire zo gukora imihanda kandi sente zikabura buzima imihanda ikakorerwa kure imihanda terakozewege haza abantu bahita omwita nk'omuhanda ogwanyamukana Kibale kuza Bugamba nk'omuhanda ogwa Kinono Katereza bagurumu ekizibu haza kyaretera n'abainjiniyazi babihamuro mbwenu tushitamire twagamba itwe nka members ba parliament abo mu kisanja omu nyewe n'abatahi banje honorable Anna Kansime na honorable Charles Ngabirano twagira ngo tutekwa gukorera hamwe kandi tugambire district tukirizane nabo okutorakorera nabo twaza gukora project yona netewa kuina accountability. Dennis Twahika omunyamateka nagira ngu parliament eshemerire kurebuza munonga ebintu ebi gavumenti eri kukora kandi yashaba abatura okureka kukoresa kubi abanyishengyero babo koko nkora kiriyo nikibaho hakabaho okushuma parliament ekakora oversight yayo ekarumba ize sente ze kutom omu government departments zikakora abanyarwanda mbija kuganyurwa munongo mutorevice parliament habaho oversight na appropriation ekire ekaza ko marwaro n'amashomere nebindi kandi bakabikoratera kandi nabo bantu bahansi bakwatanise na bahagire parliament bareke kuba no bibe sente z'abamemba ba parliament hati bakaba nubabataho badeni eyo kuzika eyobugenyi eyebizubiyo na buri member wa parliament na wabura direction hata tina no mu bantu mwe n'abantu nabo bahindure attitude yaba ba members ba parliament hina bari kugira ngo bushomankuzi nibwo buremise ihangeri okutunguka. President Museveni kakubana ha speech ze uri muri speech numbi konka kikunyita nenkora kubiteko mu ngora corruption ni nyingi munonga hatoleba ngo corruption ejo teri kwikiriza ebitekateko bye ebikabe biri birungi okuyamba umunyabuganda kandi parliament ye ekasigaza kwa rubber stamping no to stamp president Museveni dokwenda ndakushaba abamemba wa parliament bitu abituronzere mu parliament eje 12 kugira ngo ikibatwira mu parliament no kushikirira abantu babo mwenu barebe ngo bakuza gukora no kurwana ro mu parliament no kutenso mu parliament amana gabo gone bagateke hakuronda guhereza kurwanira umuntu wawutosha kurangu mu magombora gabo mu districts gabayigakora ayibakorgamo bateriye yashaba abatura okuzahabuzora misho haba hine projects eza government ezirukorwa mu byaro byabo umuhanda ningo kombeka ekizimbe cya primary school ninga anything cyarabe kikorwa tubanzisha tumenye project eji ya sentence zizire now ba engineers bamanye kutaraza ground ntatewa ko team ninga committee irabe ni observe so twenda kushaba ni abantu baburijo ngo tuteho buri kureba ngo kubara kuta a team ejo yo kumonitoringa ogumeno ori akwa buzima ngo kitwikirizine cyo kikozirwe okurujirira harakankunda obwire bwo bururu buhwire kandi hata abantu bine kuza gukora okugaruka enyuma tukagaruka tukaba umuntu omwe tukamango byaza korwa nebitu twena tukakorera hamwe buri umwe akareta umuganda gwari kureta buri umwe akakora abo bakankunda kakureta amashanyarazi takujya kuba wayamutagitanye atogwa kata kumpagira nga ukureta mizi mwena no mugatunga abanyishengyero abahereze kurahira nibisha kuza mu keherero ko kubanza 2025 ebyo kwezoku ahibaratorana speaker w'ishengyero hamwe no muhwezi we amakuraga gashakwa Aidan Bataringaya ahabwa Agacencwire. Abebembezi b'ecanga Chambara City North abasya barahizibwa kandi baraganza okwereza abantu babo mbiringaniza no kurwanisa obushomankuzi omukoro gugwakorwa hambuga nkuru za division eji omurikachika
abebembezi bambarira City North barahizwa kandi ubwa nyuma yo kurahira aba batorana John Bosco Magembe nka mukuru w'empanura za Kanseji hamwe n'umuhwezi we Tess Kaganzya meya gumisiriza cyabwisho hona yatorana Mushabe Edson nko muhwezi we kandi otwira speaker Mugisha Silva yatorana nko kure by'amagara hamwe n'amashomero hamwe n'abandi bebembezi. It is our task that we must unite our people. We must give service to our people. We must deliver. President said it. This time there is no sleep. Sanja hakuna kurara. Ururu bwire turjonje ururu tuze kora abantu. Ejene sanja hakuna kurara. Ze kora abantu abarabiremu muze kora abantu nicho corruption is not only about money. Corruption ni we no kubura kwereza abantu bawe ugenda kwehereza. Ejo na chuchuma. Corruption ni na wengi basa kwechwa chawe. Mwezo corruption ni twena tujwanze buri umwe na advance corruption. Omukorogo gwahikwaho n'ombazi w'ebitabo mu ishenjero ry'ihanga Michael Tsimei kandi ogu yashaba bebembezo kuveco kureberaho batari kuryarya. Tutanirikishani kumwikiza kora hamwe na partners. Teamwork is the best taruho mutakwemarira. Muteko partners. Meya wale chabisho kwini mamaso. Ni kwero bujuzi. Aha mukorogo hona meya cyabwisho yagamba hanshonga zita karya cyaro rwa Bugande rya harutezo rwo kwibwa nukwe kushaba bebembezi bagenzi be okumukwatiraho. Tukabantu rubwire buringwa tukwenda seed school ya yitu mugomboreji ya kachika bugwa igomborezi ndizona zine seed school twabe twazo mu programu twasanga harimo umushuma w'amataka ine cyapa kandi iki cyapa twarwana cyo ashizamo yazo mukoti na haturiyo tugaruka turwana nawe government yayirize kwa provinga sente ku ministry ya sente zipingana billions zikika billions mukaga zo kombeka seed school ziryaho umuntu umwe najya titakanye ndandi tware itakatiririye kandi mnyete yanye nimbaraganisa ebintu biza kubakorora ekintu tandakana nacho ekinde kibatagana sports cyo numumanya ntwire nimwe kandi tournaments zitekwa kugumamu ekintu arasitame ekintu enimbagambira no kureba ngo ekiyaturaganise cyo kwiyakasasiro ayitaka lya kenkono ekitwire nkitezo mutwe omutamu yanjeji ninza kurwana munonga kurenga kasasiro ejo twarebeka ntwaforonga president ekitwamushabire kandi akatwikiriza akajango ejo kasasiro bwo izo mu kibera echa forester cyahe. Omugandi abaturo mugombora ya Varo muri Kasharu district ya Mbara nabashaba bebyo kwerinda kwatanisa bakarwanisa obushuma bw'amatungo hamwe n'omwani ovaverire kizubo mucanga cyavo. Solomon affirms that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda. Eva Rugambara hamukoro gukora hiza chairman wegombora ya Vare hamwe n'abakansara okwaba hagomboreji. I swear in the name of the Almighty God, Solomon affirms that I will give faithful service to this council and support the Constitution of the Republic of Uganda and by the law established. So help me God. Wonderful, 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 wonderful. God. Solomon wafa. Solomon tata. I, Magonya Mary, swear in the name of the Almighty God. Jehovah na kau nagitu bwana RDC kurwanisa domestic violence mu makagaitu. And the worst thing in our country, ekiritegarisi yanga gitati domestic violence. Obutabanko gumaka. It is the worst thing. Even in our sub-county. Izre baba bashuma bagaruka mu bushuma omwe bagita mwituma. Omuntu naije omushuma w'omwani atemaka kumwana katwaraza kashoremera kuri umukishaka. Nchanche mayisangu yo mukama w'omwani waferwa dabo. Bakansara bamwe baraganisa gukora hanshongeza uri kuteganisa abanyavari na mnonge nshonga ya mizi amashanyarazi hamwe n'inguto mbi. And I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me, John.
cement, swear in the name of Almighty God, solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, that I will be preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Tukozera hanguto ubwo nguto tubitwine isentenje nguto zizaturendera tutaka twenda kutembura n'izindi nguto mwene zo twenda tuzigarike mu tuzimarira kandi twine n'imhanda mise y'ukubire ningira kunazayo nkakicicero bundi bajongero bajute nayo tekorwaho nekizo bucyo bushuma bw'amatungo bw'umwani bw'ibitoshye buri kimwe cyona bari yo mu rwara bo marusha bashuma ikibarugo cyona bakitwara kandi cyari nyitwine kwata mushuma twamutayo amara y'ibiro bitumwe turaya gacyo mugombora bageta Local Government Act. Aha, twene akanda katabuka amateka menji so ejina bageta Land Act. Ahabwa TV West inde era akiza na Anita atkunda. Mwebare kuba barevi barunji b'amakuru Agacencwire banagabayisyo na Mbabazi Charity nyenda kubendeza okurara kurunji otarga TV West. Eshaha zabisha tuzechiro na. When you don't use Momo, you get insulted by strangers. Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Ekiri kuratako Bana Uganda mwenna mwebale kusima abachogela Hub Products olw'okufufugaza endwadde z'ensusu zonna tonyiriza bato n'abakulu era basimye empereza yaffe tuleese ebipya ku katale ABC Dent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbira omubazi ogwa ABC Dent na Fresh Up dero oyiyonjera okusheka omu bantu otine kwetiina aha kasente kakye munonga. Okumbereba nekukiwaho oyine mbogoka naba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje program okumbereba musibireje basebo nabanyabo abakundeba embogo niyo kutuhereza program eji neteka muka cash kandi yamani nabwo echo mugume mujinywe ebahereza obusinje mujinywe mubeje akachipani shilingi 10 abakikuru onywe ogwezenjere abana bato mutajibahereza munonga ne basako bateganisa konka hasigara government gikirize yatera ho stamp teine shonga yona kandi neba kugikorera nthamani now koko banoza jinja dere no want to mugisha Uganda yona ninjemani I have traveled. What are you talking about? Nyuwe Uganda yona mention okwenda yona ninjemanda gitambira ndagikira kandi oborebe ntinine murumo gwa government ngurya konkaranga kampungisha nagitambura yes koko banoza jinja norabombikisho ebikijo bireba abugana truck nangana accident zikwenyinje nzitomere birore byotine mataranyima konkanka nkore ntumanywa one was on western of course Korea no majani nachi nebindi konkati ndiari ankore nemanywa habwende koka no manya ngono basa kuvuga orge Kampala orabo muri Mbarara ozeka barotareberente nikishasha ntubas novuga no rondente manyente z'enjungu tente abakwamba zita ankore
wrong horned cattle hati kushanga ngo oino kuchama igongo kureba ente kutambura nkokwe kusha wahura kana we mukama wanje bukani mano kira kundeba hati ente je yiwatira kana tiko kuzomfamu yawo kana tozo munjungu mweno izo muronde omuhanda aho mukama witso musime korgari antonde kuza kwikaha kwawe kuza kigongo muronde mwe myanya erherira ekira koranse ima pasafutaho ente abuka muzini mwena bari yaho muzini baratahigwa baba ente nyingi so that nazo amanya bw'abantu bokuza koreba ngo mbaza kureba obunyamishwa bukina ente z'amahembe ziti ente wrong horned cattle is president wa South Africa is yatwi omuntu karaje of gampara rebente arebento kwekwingana areba amahembe garabo inemu arebe ganjungu jone ya business mutanye ngiyombi akarje arebente yenumi haro urutayigwa karete nume kacheka ikigira mu itora kamoto kankazenga zonga uyoboze je nume hona ne chitembente nabwecho muronde entezo musteka arabazuro muhanda kukato umuntu yiza nkore narebachi dina chitarakana za kambara onombarra tukajechizo oro one orgambara no bujubi one orga kabare atine chokoreba orga bushenyi otomere nangwa bushenyi atwatanje kuteko bushenyi riyo naija kuchora ko kuteko za Las Vegas ama hotel marunja yo bushenyi ati yatanga kurete chani churuni one orgo wito kabere so bueno mbarara no jurondo kujiretwa ngojereke mbarara koko no Kampala namuna ta hariber home kamero kubi abamkeronda mutakuja ngo bato takurugamo nabwecho motekenta amahanda ezente nongize nyankore wampura rutahigwa wampura mamuto musime wampura nabantu mwe nabaryaho murondente mustekaho and win ubano ikawa amahanda tinkuma otichawin no ikaw mbaka bachenga muste waho lainaho yona mpaka ryantonde abantu kwa mama jangure abanyankore izo manete abantu bemerere batere selfie omute wabadembarara rwachi nakulabye uwe kubusa konko umuntu kuzigongo ngoze kuteza nente tafutambara oikama hembegente jama hembegente yone chira kurwara burumaka nerwara ete ubika bachijinte yakachebezi nechira kurwara no warabo dushanga mungoma gurwa yomba rupeyari warabo shanga kembere hendechi tumunondo wa veterinary akaragurira inte ya mahembegente no pe kubireba iwe no birebo okumbireba yaba ni kukibulo oyine mbogoka naba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje And that's it for today. Till the next episode. Like a daily bando, omuliro nguwulira
Alo mikwano gyange abagalwa nnyo mwenna bannayuganda njagala okubaaniriza mu lukuŋŋaana luno gaggadde olw'ensi yonna olukwata ku mwoyo mutukuvu ng'ennaku z'omwezi 22 okutuuka nga 29 mwezi guno ogwa June wano ku Miracle Center Mukama wagenda okukola ebyamagero kubanga aboogezi baffe ye Dr. Pastor Benihin ne Dr. Kenneth Copeland bagenda tusomesa ebikwata ku kukkiriza obuyinza bw'omukkiriza ate omwami Copeland yalagula guno gwe mwaka ogwa Big Fix oba okuyungibwa okw'ekika ekyawaggulu Mukama agenda kupanga Mukama agenda kuyunga Mukama agenda kutuusa wotatuukangako ne Dr. Paul and Betty Enenche n'abalala bangi nnyo June nga 22 okutuuka nga 28 wano ku Miracle Center Ground abaweereza ba Katonda bonna mu buli nsi yonna tosobwa muganda wange guno gwe mwaka ogw'okukola ebyanaggwano guno gwe mwaka ogw'okuwangibwa woteeka okuwangibwa the year of the Big Fix so n'olw'ensonga eyo jangu olabe kimukama kyagenda okukola tekibangawo Mukama akuwa omukisa. It might seem crazy what I'm about to say. Here's how you chase that gray away. You're a hot air balloon that can go to space. With the air like you don't care, baby, by the way. Looking sharp has never been this easy. Welcome to Bright Suits. Be your own label. Located at La Grand Mall, High Street, Barara, Level 2, Shop number 5. Right in the same building with Equity Bank. At Bright Suits, we customize premium office wear for both men and women. Plus, wedding suits, graduation suits, Kawunda suits, and more. Whether you're dressing for business or your big day, we've got the perfect fit for you. Call us today on 0751 075 108 or 0777 081 196. Follow us on Instagram and TikTok at Bright Suits and check out Taylor at Mbabazi on X, formerly Twitter. Bright Suits, be your own label.